هفدم و حمو دمین و خوش بن گهداروانین هیجا. د درێژاهیا تێکوشینە ئازادیە کوردستان de destanên efsanewî bi xwîna qehreman û lehengên welatê agir û rûjê hatine nivîsandin. Yek û îlhama xwe ji pêngava Pazdîta Baxê ji pêşengtiya Egîdan di sala 1984 de digire. Di çelemîn salvegera pêngava Pazdîta Baxê destkeftî, guhartin û veguhartinên bixwara anîn çibûn. Ji bo gelê Kurd û hemû gelên azadîxwaz ev pêngav tê ciwatayê. Guhdarvanên hêja em ê vê mijarê li gel mîvana xwe di xeleka xwe ya îro de nîqaş bikin. Mîvana xeleka me ya îro hevserûka Meclîsa Gelan li kantona Efrîn û Şehba heval mûşîra min li Reşîd tu bixêratî. Savê silaf û rêzê me jî ji bo hemû guhdarvanên hêja û ji ekîpa radyoya. Belê spas. Belê pêngava Pazdîta Baxê weke yekem mermî hata avêtin. Ev pêngav li hemberî çûbû û guhartineke çawa di dîroka têkuşîna gelê Kurd re li ser hemû astan ava kir. Di vê rojê de rojekî bi rastî jî dîrokî ye ji bo mirovahiyê bigîştî taybet jî ji bo gelê Kurd. Gelê gobindestî û jiyan kiriye. Bixwe kêliyenî û rojinê dîrokîne gobî vêjînekî ji bo mirovahiyê bigîştî û bû vêjînek jî ji bo artêşê herî bi nirx guhir û guwarê avakirin got li hember dijminên mirovahiyê li hember terorê ji bo însaniyetê got tevger dikin. Ji ber wê jî sedemên got û şart û mercên got bûn sedem guhir û ev bingav got bi pêş keve di Pazdîta Baxê de di şexsa qehreman û şehîd Egîd de sedemên wê çibû sebebê wê çibû dibe got mirov lêkolîn bike. Ev dîroka û şoreşa Partiya Karkerê Kurdistan di çi şart û mercê de derket û got seroketî nav lê dike jî dîrokekî ji agir e bi rastî jî dema got mirov lêkolîn dike dila mirov ew qasa dêşe lê ew qasa bi serbilindî bi qehremanî jî her kes nêzik dibe û tev lî vê refê jî dibe em dibînin. Ji ber wê di wê demê de dema got ihtiyacî hebî ew qaroperînên gelê Kurd got rabîna got sed sala bîstan da ev nekûkiyên got di navbera qutban da jî got hebîn nav resmaliyetê de û di nav îştirakiyetê de. Di wê demê de ev tevgerên dîmokratîk got derketin û tevger jî kirin. Bi taybet di nav wan de jî ev tevgera azadiyê got di şexsa rêbertî de got dest pê kir bi gotina got Kurdistan bindest e û ew grûpa biçûk got dest pê kir û hirû jî serokete ji xwe dibe ez yek bîm hirû ez bîme bi milyonan. Serokete di nirxînê ev dîrok çawa dest pê bû ji şehadeta şehîd heqî qerar da ew însanekî Türk bû berkim serokete pir tînê zimal jî Kemal Xeyriye û ew hevalên taybet yên got Türk û pir hevalên din jî hene berkim navê wan em bînin ziman jî pir heval hene di nav vê refê de yan destpêkê piranî tînê ziman. Di wê demê de ev tevgera guhatî meşandin ev hêdî ber vî partîbînê got sedemên got çê dibin got darê êrişên got her ser vê tevgerê de got tê meşandin ew di wê demê de di îtarekî çarçûfayekî de çarçûfaya partîbînê de ye zêdetirî em bên wek tevger û îdeolojiyekî ama hêdî xwe ava dikin. Di wê demê de ew grûpa tê avakirin heval sekîne berkim jina yekem e ew kesî rêve got tev lê dibinê. Ew qasa rewşên zor û zehmet da got ev tevger bi pêş dikeve bi taybet jî serokete her tînê ziman dibe wenê heyfa 12 Eylûlê wenê rakin. Ew bûyera got wê demê de hatî qewmandin ew înqîlaba got wê demê de hatî qewmandin. Ji ber girêdayî em bên di heştê û çara da ev fîşeka yekem dema got tê teqandin berkim dibe bêngaveke wek dibe qevzayekî di wê demê de ye ne got tenê gaveke ew qasa dîrokekê bixwe dinivîsînê. Kêliyenî dîrokîne min etefkî tarîxê bigîştiye rewşa mirovahiya û rewşa gelê Kurd bi tevahî jî têra derbas dibe jî û ber vî avakirinê carekî din derê te dî serokete dibe ew fîşeka yekem hatî teqandin esil de li beremberî dijminê navxwayî bû zêdetirî dijminê got li hember me. Em bên di wê demê de di heftê û niha de ew qasa girtinên got tên çêkirin êrişê ser vê partiyê de wê demê de tê çêkirin. Şerê gelê şoreşgerî got dema got pêş dikeve. Di salên heftê de dawiyên salên heftê û heşt heftê û ne piştî partîbînê û şûn da
او قصا گرتن تین چکرن او قهوالت کفن زندانا لیب تایبت جی ده سال حیشته دا جی او قصا گرتن تین چید بند دازدی ایلول ده اصل ده سرکتت به او دازدی ایلول او انقلاباتی چکرن لهم برمبی او فاشیستا دولت ترکیه با آلیکاری و هولاکاری دولت ناونتوی بی اصل ده دیسا سرکتوی پر دنرخینه و پر برفرایج دنرخینه هر کلیه کی هر تفگر کی گوتی مشاندن دوی دمه ده هر چالکی کی پیرا بینه و شر گله شورشگری ده حلوانه داد بازارندن دا گواتی مشاندن افگشتی حوالن گودور دا هندا کرنه و شهید جیبینه ایش خود و دمه دا دنرخینه چه قصه ایشی چه قصه آستنگی جی گوجیان کری و چه وقت به اوایی که سریب تایبت هفته و نهان دا جی سروکته جبوی گوه پارتی بینه گو بپارزه بروی خود ده سوریه و لبنان گو چه و گلور دمینه چه و گودو داره داد مخیمات فلسطینیه داد دمینن دبی از تجاری نه عاشق خوینه مجی تجاری ام ناخذن شار بکن برکم دبی از ناخذن پیل گیره کی مش کمجی و چوا وند بین او قصه شارج بک دبی و از نقوم مجی مشي سرکت دبی جد پرسه چما بخو د پرسه جو بخو برسیف جی ده یعنی دبی چما جی دبی صدا ویجی اوا دبی از ناخذم کسی کی جی هر زندیه کی جی بشینم حتی بگیره کی گینجی و از دجی شرمه لی اما و از نقوم جیمه اما از شرط کم کسی گو انسانان گو بشینه انسان گو فاشیسته بکه از الهمبره از قیامت از انتقام جی بکم یاندن جی مثلا گو اف لدجی شره و نه عاشق خوینه شرط که و نه قوم جی لی چما جی وصا نزیک دبی نجبرگو گله کرد و از قومی متنی از پارستان کم دبیج برگو وقت پر میناکن ملتان دادن گو چاوت قرکرنا را در باس بینا و تنه بینا جبرگو گله کرد او قصب بندستی جیان که و ناسلمه جیان که جبوی اپیشگریا گله کردکم لی دراستی گودگینه جی او قصا مروواهی بگشتی بندستی جیان که اصل دا قاعده جماهیری ملت بگشتی بندستی که جیان که الهمبر اف سیستم دسالدار اف سیستم حاکم گوهانه اف سیستم فاشیست دما گو در باسی لبنان جی دبیل و داره دا براستی جی دملی سیاسی دا دملی ایدئولوژیک دا او قره خستنه خوا گو پیش دخینن خو خورد جی دکن له کیلکی او قصه ایش و زور و زحمتی و آستنگین گوهی برکم گشتی جی بناف دکه هندر پرازلامه دا گوه اگر مروف گو بنرخینه و بخوینه جی او قصه بناف دکه هر کسی و منظمات گو بدر کتنه حتی نی ام بین بری گو هندر ترکی جی بدر که از خازن ویجی اف جی پر گرینگه جبرگو دسپیک سرکتب سوسیالیزم تأثیر ده بیجی اشتراکیات تأثیر به لی حتی اشتراکیات جی دما سرکت در باسی لبنان ده دما گو هفدیتن به جهات اشتراکی چه به اوج خازن گو وک مأمور کی خارا ویر خستنا گوهی گو بکار بینن بن حاکمیت واندا سرکت به تجاری از قبیل نکم اما ده هندر ترکیه بخادج او قره خستنا گو دموکراتیک هنه یعنی پر نوا جهپه بنافد که پر جهات منظمات دن جهه پر بنافد که او بخاد به او منظمات جی دموکراتیک نه پر منظمات یعنی وقت پارتی چپ کرجه منظمات دنجی جدا جدا هنه سرکت پر بناف دکه لیب تایبت جی جهپه جی بناف دکه دبی او بگشتی جی دبی بناف دموکراتیت و هر کس بروی برجواندی خود داره بروی حزبیت و دولت بینش داره جبوی گو چاوا گو برجواندی خو بپارزه گریدای دبی خدمتکار کی جبوی او سیستم دسالداری و فاشیست به تایبت جی جهپه دبی او جی بن ماسکا دموکراتیک دا گو تمثیل گل دکه دبی او جی وصای لید به هگر گو او تفگرین گو دهندر ترکیه دا گو هگر در دوری ما تو بباناسه ما کنی گو ریخستنا خو خورتر بکرا و سیستمی که دموکراتیک دهندر ترکیه بگشتی دا جی پیش کتو لی دبی مخابن او بگشتی بروی خودان بروی دولت تن تفگر و ما جاری کردن وکه پیکه پارتیا کارگر کردستان به تن خامو جبرویج پیوست بی اوقا ایرشم سرمداتنا دناو عشیرات و فتنه این چه کرنه کسی اینگو تولی بینه او قصه انسان دا نکشتن به ناو سیاست قانترگاری لادا برکم او زیده تر جی پشتی در بسمینا سروکتی لبنان زیده تر هین او رو زیده بی سروکت دما گو در بسی لبنان دبی حتی الورد مخیمات فلسطینی دا جی دبی ما کنی خبره خستن جی بکرا جاری کدن برکم دما دسپیک در باست به و خبر دشنه ج هوال جمیل وان راجیج بر پر کس نزانه گو درکتی دبی او قصه هجمار هوال بشینن به نوتا کرده که دبی او باور نکن دمی که او قصه کرد و کنه به ذکر به دبی برکم پیلانه که پر باور نکن هجمار کی پر کم جدیشین جدا و کسادا از باورم گو دست پیدا کن دبیش خارم و خاردن وانداج رابیرو نشتن وانداج هر تشتی واندا
دبی ام پرورده دکن و دملی کی ایدئولوژی و سیاسی دجید کلاکی و ام و پرورده پیش دخینن دبی حیانی سال حشته گو در بس بی از باورم سال حشته و سی جی ایرش گو اسرائیل جی سر داته دبی ام لنبر درتن لدبی حتی بفلسطینیا رجی چه قصه گو مخواست گو ام خونیزیک بکن و بلکم لهفکرنک جی حتی جیه کی جهبی روشا ما یک ئۆستەنگێ گوام ژیان دەکەنی گویاکە لێ دەبێ ئەو ژی دەخوازن گو وەک چاوە گو ئەم تابعێوان بن دەبێت تژری ئەمژی وێ قبیل ناکەن زێدەتر ئەو ژی انحراف دەبن بەروی بەرژواندی دارن بەرکەم ji بۆی حرەکە حماس چاوە دەرکەتی تدی ئاخافتنên heval ڕستم جودی دە پڕ دنرخینێ دەبێ ئەو حرەکات کە ئەسڵدەش بەرگ و سیستەم ملی بنکەتن ئەو حرەکە ژی بە پێشکات یعنی تم گو ئەv انحرافاتێ گوتێن چێکردن دەما گو پێ بەرجەواندی دکەون ئەv پارتۆبین یان jî ئەv tevgerên گو li hember demokratîkin ser esasa demokratîk dest pê dikin lê bi zanebîn ya bi nezanbîn bi xetekî şaş da darin ji ber got faşîzmê zehniyeta her kesî heymene kirî destwardan kirî desthildarî wisa nîzik dibe destpêkê zehniyeta civakê bigiştî destwardan dike ji ber wê jî her kes nikare xwezûzû ji wê sîstemên desthildarî xilas bikin heta serokete dibe piştî derbasbîna Libnanê destkeftiyên got bi dest me da dibe salên heştê bi taybet dibe berkem em jî bîn mîna İsraîl û Xezayê çawa got nav da me ew jî derbas kirin ew qorê xistin kirin der lê ew qisa êş û êşkenceyê got hindir Tirkiyeyê jî hevalên me dema got ketin zîndana êşê got rastî hatiniye di hindir zîndanê de axo xıyanetê got pêş ketî qede pê çawa got yan tevgerên got hene di hindir Iraqê da yan jî di başûr da got însanan got ava dikin derbasî nav refê rêxistinê dikin ji bo ku ji rastiya wê got bi derxîne û xıyanetê pêş dixînin ev bi giştî sedemine got wê demê da dibe got tiştek guwarê kirin berke mirov binirxîne çi qasa tu binirxîne têrê nake jî ew rewşê wê demê tiştin bi salane tiştin dem dirêj hene bi ked û êmekekî pir mezin e ew qasa şehîd hene berkem kêlî bikêrî ji seroketa ewle her hevalekî wî çawa got şehîd ketî çi qasa got pê êşiye çawa got dibe ew heger got kelek me hebe rewşê nebivêtûnî be heger got ev heval got hebana rewşa gerîlatî neb vê rengî be heger got Masûm Qorqemaz got maba rewşê neb vê rengî be her kêliyekî her êşekî wê jî got dinirxîne حتی دبی اشتراکیات را بروسیا را جی هفدیتن ما گو چه بین کسایت گرده یون لیدی سجی دگوت ندوی سویه دوش برگو اشتراکیات هبی گور تحلیلات گو سرکتیه دکوی سوسیالیسم وان تیره ندکره ندگو خدمت جواک دبیش بوی برجواندی بی دکت خدمت راسمالیت رغمی گو قطب کی لهمبر کاپیتالیسم لهمبر راسمالیت ناتو وارسای اما راسمالیت وانجی او سیستم وانی شاشی اشتراکیات وانی شاشی بیش صدمه کی گو بک مدیجی برچع ویجو سرکتی گوت اهل وشیجی حتی دما گو الواشاندنا اتحاد سوویتی تی چکرندوی دمه دا کسین سیاستمدار کسین امریکی گوتن یا اما اف انسان کی پر دور دبینه تحلیلات نوی پر جدانه یانجی اف تنبؤ دکه تشتگو ببیت چوا گزانش برگو سرکته به لیکولین کربی کورانتی تحلیل اوی کربی سروی از سن ناز دکر جبرویجی به تایبت دما گو حوال دندر زندان دادگینن آستا شهادت سرکته پر حوال دادیجی گو چوا دندر زندان دا اف ایش و زور و زحمتیه گو حوال راستتین بلکه مگوجی پر تفگرن خراب جی دندر درکتن انسان تسلیم کاری جی قبیل کرن هبین نه هر کسی گو برخدا لی اما او قصا حوالن به بناو دنگ ده شخص مظلوم دا و ده شخص کوایا همدم دا ده شخص حوال دن دماغو آگر بردن بدن خوا هر چهار حوال و ده پشتی وزاتر ده برخدانا گو دست پید که شخص کمال و خیری و علی چیچک و عاکف دا او بگشتی ده بن صدمن گو ایدی ده ناو لفو تفگره که که ده بگو ببه برسیفک جوارا سروکت ده بی از پر فکری مجی او اول گشتن آستا شهادت حتی بحثان اولات که به پشتی او اول به سوچال روید کهون هندر ادراب شنو هن کسان داویه ویدا ورد کهون ادرابه اد به انسانی که ده روزن داویه دو کت ادراب ده روزا ادراب گرت لسر کدوان و گشتی دنرخینه دبه او تابی دما گشتن انجام او شهیجی کتن تابی حق و حقوقه که واردوین دبه وان خالصر کدوان گوتن ما برخدانی کریجی لی اما سر کدوانجی یعنی پر د کورانتیه که پر روش هنه یعنی چوا گو نهاد و روش هبین تنبینه دا چه قاستنگی هم جان کن دوی دمیدش او قاستنگی و ایشبی نگور حتی تنه برخدانی کرنه و تنه اشته چند کسنه نه او قصا زور و زحمتی برکم فیلم گو درد که سر برخدانا زندان جی
بركم شهيد روبرين جمار دنرخان دقوت اف فيلم بركم نا نقطه كيش بحرا باخلاقيه وانا اقول هم بر هوالا زندانا كريه بشتي شهادت هوالا سرکت زاتر هولده دبی گو ام گریلاتی دست پی بکن اجبر سرکت زاتر دناف نرخاندن خود جی هر دبی بشر امات الناس کرن هر گوش دست پی که زاتر شر کرن تکوشین کرن شر ذهنیت شر گو دپازیت باغ ده گروپا یکم جاره یکم از باورم ده حشته و ددیا ده حشته و سیه ده نظام سانکه حشته و ددیا ده گروپا دست پی که داره ده آوه مازن رادما گو در باست من شهید کون بدست خیانت سانکه ری زیده ناس نکن کسی گو وان دبن دگینن ملیدن نیلم بگیننه دورده هوال شهید کون پشتی وزاتر گروپا دیامین هفته و هشته و چهارده دا گو دست بید که به پیشنگتی قهرمان و لهنگ هوال عگید فیشکا یکمین دوی دمه دا تقاندن سروکت دوی دمه دا دبی هگر گو ما او کار نکر بود بس پر فکرم جی دبی امی وقت خوینن دوی دمه دا وقت چوا پر کسن گو نه خیانت کنه اما روشا گو تیارا در باس بینه حیاوه کلید به وان خیانت کری لدیرو که خیانت لگل خواه کری دبی امی وقت گروپن مجموعات یان پارتیه کی بچوکن وقت مجموعات امی باهات ناس کرن یعنی شورش دبی گو ملیوی عسکری سیاسی ایدئولوژی بگیشتی آبوری ها به حتی نید به شورشک شبروی شورش میکون ام بمر روپرین نه شورش نه بدجیانی بچوک دونه افجیز جبوی گو نه و گروپ کی بچوک به جبوی گو به برسیف کی جهوالن گو شهید کتن را دندر زندان دا لسر و اساسه اف تقینا دست پیک بینگاوا پازدی تباغ گو دست پیکرن و دست به شر گریلتی دوی دمه داد کرن بله اول مشیره واجی آنیزمان کو مروف نتنی وکه آلیه وی لشکری بگره دست پینگافه کی وجینه کی سر همو آلیان را بوی گله کرد دناف دا وکه پینگافه که مزن آنجی بر همین وی پرزیدتر لسر جنجی هاتا چکرین به طایبتی جنین کرجی و گلک میراسای نویجی هنه حیات گیجه شورشا نوزی تیرمه هیجی ام وکه میراسای کیجوی پینگاوه پیناسا دیکن هونوان مجارن چاواد کارن بنرخیم به طایبت آلیه جن هبونا جن خباتین کو جن دال مشاندن گاوه کو آویتیه پشتی وی دمه بلکم جنا یکم مگو کسیره و اول سکینه شخص اول سکینه دا زیده تر جنا گو تکوشین کر جنا گو دوی دمه دا اوجید زندانه دا بی به طیبت دما انقلابا دزدی ایلوله بلکم کتابا و پرتوکن سروکتی دا پر نرخاندن وی به حوال کچ راهنه و حوال جن راهنه دما جوان را دبی ونه حیفا لهمبر ذهنیتا فاشیزم لهمبر سیستما دزدی ایلوله و نبدر کون سروکت ویده به بلکه پر نرخاندن سروکتی جدانه اما پر سروکت جبوی بازدی تباغه یا جبوی شورش بگشتی پرانی ودگاره سالین حشته و پرانیش دبی حشته و سسیه داشت سال هریب ایش بی او قصا هوال شهید کتن ده حشته و ددیه دا دست به برخدانی کرن این زندان دا او قصا هوال انگو شهید کتن او قصا خیانتی گواتی مشادن او گشتی سروکت سالن پر به ایش بناف دکه دبی سالن گو ام پی حسین گو ام ببن کتن جی حشته و سسیه رغم گو او قدس کفتنه نام دبینن او قدس کفتنه اما هر بدل گرانه حتانی گوته بگینه آستا گوته دخوازه یعنی دوردم مروف چه ناس دکجی گو هر ایشکی پیرا سرکفتنه کی پر مزنته نگو دما گوته راست و ایشه تا هنداجی بکه جبر ویجی تکوشینا جنید ناویدا سروکته دبی جن جبوی حسکرنه پرانی دند که جبوی جن دند که دبی هگر گوته دخوازه گو شورش گوناس بکه یان جواکا کردی گوناس بکه دبی هر آلیه ویجی گوته ناس بکه تایبت شخص جنید جی گوه دنرخینه تدیب جنه را دبی نبا جنکی کلاسیکی نبا جنکی تنه گو مالبت که بفکر خدمت ظلامی کی بکه پرجی دبی از نل دجی زواج مجی لی زواج کی چوابه تدی دبی دما تدخوازه بنرخینه دبی تحمو آلیه وی بنرخینه تجواکا کرد تدخوازه بنرخینه دبی تایبت دبی گوت ملی وی جواکی داد ملی وی سیاسی داد ملی وی هنری بگشتی داد دبی گوت بنرخینه لسر و اساسه دبی ت نرخاندن خواب که دبی حتی ملی وی جنسی داد دبی گوت تبنرخینه جی جبرگو هری زیده جی برکم هول داده تکلی وی بجن را نزیکتی وی ججنه راجی هول داده و دنرخینه جی و کورانتی ویجی گو هول داده دبی گو حتی چه دنرخینه جی بتایبت جبوی جنه زیده تر تدی دبی
دبی حتی بچوکه که گینه دبی پینکا خاچه نه که سم مالا خا آواناک یان چلکو تداناک هلینا خا چنه که سه هیکا تدو دینانه جی اواج بوی جواکا کرد بگشتی دبیجه جی نه تنش بوی جنجی چما از خازم ویمینو که بینم دما دبی گو پینه که چنه که هر کس ته میجاوی اشتت مالک خوا بچوک چه بکه و ته حیات خوا وسط در بس که او جیانا مالبتی اما او سروکتن نش بوی جیانا مالبتی اگر گو تبی عرض به تبی جه به تبی وار به تبی ناسلامه به تنکنه گوه جیانه آوا بکش بروی سروکت دبی گو او جنا کلاسیکی ته درباس بکه ته ببی نتاو ته جنا جواکی ته درباس بکه نگول دجی جواکی او جنا شونکتی جنا آقلا کیون دبی گو ته درباس بکه ته ایدی بفکر چاوا ته شورشگرتیه بکه چاوا گو ته تکوشینه بکه چاوا گو ته جنکی ته سیاسته بکه ته تکوشینه بکه جبوی ناسلما خوش بوی نتاو خوش بوی گله کرد حیا وکیلی هم هین نبینه نتاو هم بما نهاتی اعتراف کرنجی سروی اساسه جبروی جیرو ام دبینن آستا گوژن گشتیه ده شخصا شیلان آندا ده شخصا زیلان آندا ده شخصا بریتان آندا به پیشنگتیا سکینه هرو آستا گوژن گشتیه برکم ده شخصا اول زیلان دا پارتی بینات آوا کرن لید شخصا اول بریتان دا جی ارتشا جنات آوا کرن اف جی نشخواهات آوا کرن اف نتشتکی گو دکیلیه کی دایه و به راحتی هاتی آوا کرن بکدو ایمکی کی پر مازن او قصاجنین گو تکوشین کرن برخودانی کرن شخص اول بریتان دا جدما گو او جنا گو جانا خوا جیانا خوا گو دبوره اما تسلیم کاری جی قبیل ناکه دمکی ام جمرنه ام جیان دا افرینن ام گیشت آستا کی گوژن پیشنگتیه بکه گو آرتشن هری مازن گو برایوابن هرود هندر شورش روجاوای کردستان ده جمع دبینن لسر آستا با کرجلاتی سوریه دهندر افرین شخصا بریوانا و سلاوان دا یه پجه هات آوا کرن هرو بینو منه کی د دنیای بگشتی داد شخصا آرین آندا آلا آزادی لکوبانی هات را کرن اف بگشتی نتنه میناکنه اف راستیه کی و گلی و ملتی گول سر و عرضه گوجیان دکه و تکوشین دکه به فلسفه ریبر آپو به ایدئولوژی رزگار کردن آجن راستیه که سر عرضه گوهرو پیکاتیه بله اول مشیره یعنی به صدان دستکفتین کو و پنگا و بخارا آنینه واجی داخیا کرن لتواهی کردستانی و به تایبتی جی لروجاوی کردستانی به شورش را دستکفتین هاتن آوا کرن دوی شورش دا لیل همبری و حیا روجا ایرو اف دستکفتی راستی همو جورین هدف گرتن هتی به تایبتی جی یکو سرکشی اوی دکی دوی داوی دا دولتا ترکا داگر کره بنرین و به یعنی لهمبری ویا که جبوی پاراستنا وان دستکفتیان چه پیوسته که یعنی جبر کو ایریشین کوتن چیکرن ایریشین قرکرنینه لبرانبری و چه پیوسته که بله برکم دهندر و شورش دا برکم ماجونی زمان اف بردوامیا شورش نوزدی تیرمه بردوامیا چوردی تیرمه ده سال حیشته دا یگو شخصا حوالن ما گود هندر زندان دا برخدانی کرن ده شخصا وان دا ده برخدانی وان کریدا او انجام او هرو ویجینه که حیاوه که لیجی بردوامه هر روز هدف ته گرتنش برگو سیستم کی دموکراتیکه مگو هر حرکتی کی دموکراتیک گودرد که اف هزن هگمونیک تجاری گو قبیل نکن و هر جه هدف دگرن یعنی تفگرن دموکراتیک هر گو بنا هدف هرو دستکفتن گل سر اصلا با کور جلاتی سوریه گواتی آواکرم بیانو منایی که دنیای ده هر کس نقاش آویده که او قوسا انسان عرب کرد چرکس لز سوریان همو پیکهات باوری دما گامتینن گل افده اف دستکفت و سرکفتی و هری مزنه اف بنکتنا لوزانه و سایکسبیکایا یگو دبیجه فارق تصد لسر اساس پارچبین هر گو خو آوا کنن لیهرو ام یکیتی آوا دکن ام راستی شورش و حقیقت گو سروکت بحث وید که سروکت خوازه لیکولینوان حقیقت دخوازه گو هر گوی راستی گو در خیهوله حقیقت و وی دنیای گو چیه جبرگو هر دستلداری همو زانه و زانست چخار اشتنه لی جواک د نزانتیه د جهالت د مازن کری به ناو تعلیم د درباس دبستان و زانینگه هنوان دبن دبن ناو گو هر تشتی گو بکه و خدمت ونو کولاتیه که د ناو جواکه ده و به اراده بینه که آوا بکه ذهنیت جواکه تنه بیا ماموره که دما تو دخونه جیش بگو تنه تو وظیفه که اوش بگو کی جان کاراب قزنجه تنیزی کیوه به یا جیت نخونه دیسا جیت انسان کی تنه ت مستهلکی تجاری تکاده ناده اما سروکتات خوازه اف جواک به جواکی که برهمکار به منتج به
لسروي أساسي جو أف جواك نزيك ببي راستيك حقيقتك هو أو حقيقة السروي عرضي بكورجلات سوريا جو أفاد بب تيبات هنجر جوان فجرن نمانه هندر عفرني دا أبوري عفرني يدي هر در بسكر بي هاوجي بدس بيك بي ورغم جو او دست پیکا وی بجی رغم جو هین جو ام نگش بین وی آسته او قصا فلسفه ایدئولوژی آبوریا کمونال جو ما آوا کرده بجی لی روش و ملت عفرنه جو گشتی بی دملی آبوری دا دملی رفاهیت جو جیان دکرده دملی همو ملان دا چاندی سیاسی دا جواکی دا براستی جی آستا هری خوش دا بی آستا هری جور دا بی هگر جو بس سویه دا ما برکم حیا وکلی او قصا دست کفتن ما سرکفتن پر مازن جی ابخاروانیم جبر ویجی دستکفت ما اویکتیو و گلیه اف فلسفه و ایدئولوژی را بر آپوا او جی دخوازنگو و یکتیو و گلی گل سر و آخه های بمپیک بکن تنها بکن دخوازنگو فلسفه و ایدئولوژی گویجی دخوازنگو لاواز بخینن هدف گرتنا پیشنگن شورش جی او تیوی و تایگو لاشایکی و سر بمینه برکن پر سروکت جی و نمونکش دیب تایبت جهرو لاش مازم بیه سرب چوک بیا چه قسم کنم سر معظم بکن میجه داغرن لعود خزن و سری هیجی تناب کن جار کدن هیکلی جهابج او هیکلی گردایوان به جبر وجه رو اف عصرانیه دموکراتیه سوسیولوژیا آزادیه گو سروکت دوی سردمه دو پر بحث دکه ای به برسیف هر تشتی ژنئولوژی علم جنه ای به برسیف هر تشتیش برگو همو علوم دنیای دو بگشتی ازمای دنا روشو گو دنیا بگشتی تدای او سبب و او ازمای ناراستیا دستلداریه همو علم هنه د خدمتی واندنا سروکتی سوسیولوژی آزادی جناف جواکه ورد تحلیل آگو دست پیکری داد حشته و شاشان دا به تایبت سروکتو و پرد نرخینه دبی دوی دمه دا حساب خواستن بی او قحشک جی امنیزیک بین تایبت پشتی شهادت عگیدان به او قصا ایش و آستانگی گو امراستیاتین خیانت گواتی کرن دبل همبری و ما دست پیکر دو تحلیل شخصیه دا گودوی دمه دا پیش کد سروکت برسیف ویده سوسیولوژی آزادیه جبرد بيت شخص تا من جواك تحليل ذكر دكيلية داجي من ديروك تحليل ذكر جبر وجد أنجام ويدا سوسيولوجيا العصرانية الديمقراطية سروكته أو جناف جواك بر جيشت أنجامه وبي برسيفك جي تحليلات وفيرا دار كتي جور كدنها ددي جواك برسيف ويد شبه چقصا آستا زانستا و جواك جو امکانه بن جو پیش خینن پرورده این سر فلسفه سروکتیه ام پیش خینن ای به برسیف همو ایرشن چه تایبت دبه چه ایرشن لشکری دبه ای به برسیف هر تشتی آستا زانستا جواکی جو پیش که عصرانیه دموکراتیک جواک اخلاقی سیاسی او برسیف و پارستنوی بله اول مشیره جخوا پنگا و پازی تباخی 40 سالی خود تمام دکی جبوی کو روحی و پنگا و زندی بمینه چه پیوستم دخوازم به پرسیره مساج و یا داوی جی ببیسن بله يعني بشتي 40 سالي سالن دريجنا نا تشتكي هيسانا كدو ايماكي كي برمازنا بلكي ما قد ديروك كي جاوغرا او قصا اول هاتنا شهيد خستن بتيبات شخصا عقيدة دا حتى سروكات دنرخينه دبي ام ناس تكن قو تشتي قو ام ديگينه شهادته هوال عقيد دو دمه سروكات بانگوازيد كي قو درباسي كونغري ببه كونفرانس سيامين دو دمه دا اما ناگینیه خبر جه قدبه دبی از باور دکم گو دزدریجی و هندری بی یعنی خیانت نافخایی بی شبر دوی دمه دا برکه معانی زمان جی پر کسین گو دناف دا بالا کرم تایبت دست قدپه به تنسیقا بنات را به حلف الاطلسی را به تنسیقا به ترکیه را تنسیقا وان گشتی بافرا بی و کسین گو آوا کرن و در واسی ناف کرن جی چاوا گو تخریب بکن سیاست قانترگریلا او قصا انسان کشتن او قصا لیدان او قصا تشتی گو بخسر جواک کرن به ناو گریلاتی و ریخستنش بگو صورت ویجی راش بکن لی پیشنگا بنگا ویجی دوی دمد شهید خستن بانگوازی مجهر کس کرایه گلایقی و ایدئولوژی در کون لایقی و فلسفه در کون فلسفه آزادی فلسفه انسانیت و مروایی بگشتیه جبوی خوزایی بگشتیه جبرگو گاردون بگشتید خطریه دا ایدی بیولوژیا نتنی انسان دلیزن ایدی بیولوژی و خوزایی بگشتی دلیزن پیشکتننگو به دست هلداریه و پیشکتنا دملی علمی دا دملی زانسته دا بگشتی دکن خدمت دستلداری خوا به خوزای خرا دکن جبر ویجی دبی گو هر کس ببه لیکولینوان حقیقت چوا گو سروکته هرتن به شورش و ذهنیت گو سروکتی گو دست پیکر ام بردوامی و بکن امکانه ببن برسیفک فکر و فلسفه وکل هیه کی بهر که دناف و جوا که دا و چوا گو ام لایقی شهیدین خواب در کون
لهمبر خیانت فیشک و یکمین لهمبر خیانت بی لهمبر خیانت یا نافخایی بی ام بانگ دکن هر کس دست خیانت گو برده وگره در دوری و تفگره گو کوم به بکه خدمت انسانیت دیروکی تنیف ساندن جبوی گو نکوین دیروک آرش نکوین سرگو دیروکه چوپا دیروکه جبر وجی دبی گو هر کس تکوشیم بکه جبوی آزادیه جبوی رزگاری کردستان جبوی رزگاری رجلات ناوین بگشتیش برگو رجلات ناوین بگشتید خطریه دو و گاردون بگشتید خطریه دو مینا گو سروکتی دبی دوی دو جی جار کدن ام همو شهیدن و تفگره آزادیه ده شخص قهرمان و لهنگ عقید ام ببیرتینن ام لحمو لهنگن خا لچیاین پیروز ینگو دستان آنها دنفسینن به چک و رختن خا دیروک کی نه آواده کن دیروک مروواهیه لهمبر دستلداری و گوهی ام ویروژه لوان پیروز دکن ام دبن گریلا گل بوارای تجری گل و گریلا جهف نابه و ام جور حیانی امرالیه ام لریبر آپو ام پیروز مبارک دکن ام برخدانی آوی برزداری نزیکه دبنه و ارتشا گوره بر آپو گود هندر زندانا دا جیگو آوا کریه او کسین مو سیاست مدار بگشتی گود هندر زندانا دا ام لوانجی پیروز مبارک دکن ام دبن دما سرکفتن نزیکه به هویا روژن خاشن به هویا گو انتقام ج مظلوم و عقیدان را گواره کرن دمن نیست گهداروان هیجا به وی آوائی ام گیشتن داویا خلق خواه بمرا بو هفسروکا مجلسا گلان لکانتون عفرین و شهبه هوال مشیر من لرشید ام سپاسیاتت کن سپاس جبو باجی گهداروان هیجا حیا خلق کیدن بمینن دخیر و خاشیه دادن باش